jechalle akhlaq alle barnoota alle gaarii kanoo sinirraa barbaadna galatoomaa. Amiin amiin galatoomi wallahi shukran galatooma hundi keessanuu. Amma xiqqoo wallee dhaggeeffannaa maal isin fakkaata? Na galatoomaan badina. Ñaanam galatoomaa በይው አመሰግናለሁ። በስልጠኛ ምንድን ነው የሚባለው? በስልጠኛ አሃቴ ወደው እና ቆይስ አንተ ላደ ይሄ ደግሞ ምን ነው? ቆይ ምን ታርኩኝ? ኦኬ እኔ አረጋለሁ። አሃቴ ወደው በይ አሃቴ ዳው አሃቴ ወደው አሃቴ ወደው የሆነ ነገር ነው ውስጡ የሆነ ነገር አለው። እስቲ ያለው ወላሂ የለውም ወረብ አይደለም ለይተሙት የለውም። አንቺ እየነገርኩሽ ማኪ አይደለም ኧረ ተይው ይሄን እንዳለ ብዬ ሌላ ነገር እንዳልል ተይ ይቅርብኝ። እሺ እኔ ልንገርሽ ፊደል በፊደል አሃት በይ አይቅርብኝ። ወይኔ እናድኔ ወላሂ እውነቴን ነው። ምን ሆነሽ ነው ማኪ? እኔ ስልጥኛ ሌላ ነገር ውስጡ የሆነ ነገር እኮ አይቼ ነው የሆነ ፊደል አይቼ ነው። እሺ አሃት የወዳው ምን ፊደል አለው? አረ ሌላ ነገር እንዳልል ወላሂ ምንም አይደል፣ ምንም ፊደል የለውም። አሃት የወዳው ምን ፊደል አለው? እሺ ምን በይ አሃት የወዳው እንጀድን ነው ብራጋ ፈናል ሌላ ሰው ጠይቃለን። ይሄ አብዲ ዝም በል ወላሂ እውነቴን ነው። ይኸውልሽ ሁለት አይነት አለ። አሃት የወዳው ይባላል፣ ያሾክራው ይባላል። ያሾክራውም ይባላል፣ አሃት የወዳውም ይባላል። ይሄ ይሻላል ያሾክራው። አዎ ያሾክራውም ይባላል። አትበይ ማኪ ሌላ ሰው ጠይቀን አረጋግጠን። ወላሂ አብዲ ወላሂ ይዋሻው አይደለም። አላህ ሻሂዴ የምሬን ነው። እናንተ እዚህ ስር እየሰማችሁ ነው። አመሰግናለሁ ማለት እንደዛ ማለት ነው። በስልጠኛ አሃት የወዳው ነው። ስልጤዎች አላችሁ እዚህ ጋር ጻፉ። ልክ ናት። ጻፉ ሁለት ማኪ ስሚኝ፣ ይኸውልሽ ሁለት አይነት ነው። ያሾክራው የሚሉ አሉ፣ አሃት የወዳው የሚሉ አሉ። አሃት የወዳው እንደውም ትክክለኛው ነው የምልሽ። ትክክለኛው አመሰግናለሁ ማለት በስልጠኛ አሃት የወዳው ነው። ያው ግን ዝም ብሎ ደግሞ ስልጠኛ በደንብ የማይችል ምናምን ያሾክራው ምናምን ብለው ያልፋሉ። ያሾካ ይኸው ጻፈችልሽ። ዙዙም ነው ያሾክራው ወይም አሃት የወዳው። አሃት የወዳው ግን ወደ ምን ይሄዳል? ወዴት ወስደው ነው? ዱይ ኑሮ እስቲ በይ ማኪ ይህን ሳቴ አልወጣም ዛሬ። አሃት የወዳው በይ ይሄንኛውን አትበይ፣ ይሄንኛውን በይ። ያሽግዳው ነው ምናምን ትክክለኛው ስልጥኛ አሃት የወዳው ነው። እሺ እንትን ማለት የ4 ኪሎ ሀውልት አይንቀሳቀስም። እኔ ወድሃለሁ ያንተን ግን አላውቅም ማለት ጋራ ላይ ቆመን ስንወራወር ፍቅር እንቁላል ነው እንዳይሰበር ማለት በአማርኛም በስልጠኛም ማለት ነው። በይልኝ ነው የ4 ኪሎ ሀውልት አይንቀሳቀስም። ሶሪ ሀውልት በስልጥኛ የለውም። ሀውልት አምላኪ አይደለም። ሁሉም ቋንቋ የራሱ ነገር አለው እኮ እንዴት ያለው። አይ ሀውልት ግን በስልጥኛ የለውም። እርግጠኛ ነኝ የለውም። አንቺ ስልጤ አይደለሽም። አየሻ አሁን አገኘሁሽ። ሀውልት አንቺ ስልጤ አይደለሽም። አሁን አገኘሁሽ። የለውም ሀውልት። እኔ አንድ ስልጤ እስቲ ሀውልት በስልጥኛ ይናገር። የለውም። እኔ አላውቅም። ይሄን ሁሉ አሁን በስልጠኛ መተርጎም ስራ ነው፣ ወላሂ ከባድ ስራ። ኧረ አለው እያሉሽ ነው። ያው ስልጤ አይደለሽ። እሺ ይጻፉ። ሀውልት በስልጠኛ ምንድን ነው? ይጻፉ። መጋኛ ስድብ ነው። መጋኛ ወሰብ ነው እንዳያጠገብሻለሁ። አቡሽ ድምጽ ነው የሚሰማኝ። አቡሽ እኮ አሜሪካ ነው ያለው። ምን አውቃለሁ። መጥቶ ይሄ አጠገቤ ያለው ደምክ ነው።
والله زمالك ነው ዳማችን ከሆነ ይመቸው እሺ እና ሀውልት እኔ ቀድሜ ከወረድኩ አሁን ታሚኛለሽ ታዲያ እንዴት እንደማደርግ እኮ ግራ ገባኝ ማኬ ከምን ጎዳ ይኸው እዚች ጋር ቆይ ጻፉና እንደ መኩቻ ማርቱ ሲያመታ ምዚት ይቦይ ያከና ሰምቼ አላውቅም በህይወቴ ለምን ሀውልት ምናምን ሲጠሩ ሰምቼ አላውቅም ስለ ሀውልት አላውቅም ከናፉሜ እሺ ገድም በዋኔ ኦሮሞ ነመድ በሰጋለች ምናምን እንድርተኔ ቀለል ያለ ስልጥኛ አጠይቂም እንደ ሀውልት ኦሮና አጎዳልች ማኪ በእናቴ በቃ ምንድን ነው 30 ሺህ ልገባ ነው ጦሶ መገኔ አሁን ይሄ ይሻላል ወላሂ ጦሶ መገኔ አሁን አወኩት ማኪ ጦሶ መገኔ ነው ሀውልት አላህ ይስተሻወኩት ማኪ እኔ ከማሚ ያረልች ወይ ምን መገኔ ጦሶ ወይም መገኔ ሀውልት ማለት ነው አሪፍ ነው በዚህ ጦሶ ወይም መገኔ ግን ያችን ግን ያኑን ለአማርኛ ወደ ስልጥኛ መተርጎም Impressionnez les employeurs avec un CV professionnel de CV.fr et distinguez-vous de tous les autres. Créez votre CV simplement en coordonnées, sélectionnez un modèle professionnel et téléchargez votre CV. Essayez-le dès maintenant. ወይ ማኪ ለማንኛውም ማለት ነው በቃ ማኪ እኮ መብሩክ ብለናል ይመች በቃ እሺ እናቴ እሺ ባይ Aku setatal ya Robra oleh tidak benar. Ayah amma fayyite jirta gabaasu duratti yaa maaki maaliin fayyabreeti jaaral kee kuno nama bishaan no baasa maalitti wallahi biiteetiin akkanaan jam wallahi Munir arabne salam. ati bar maarshaal barado nan diddeebar silaaran zararamtu nin beeqaan ibseedhen gaddu giseen itti ilaalu waa takkam beeku tiime baran gaafa feesbuukii irraa barsiisan soo baratte Daawwataa jirtaami. because usually yoo sidhahan waati karaa raafamtee sanii mimee buut godhadhu yaa maayiki gisuma haasoo itullee akka namni sirri karaa raafamee sun maaliif muiti barannisa akka nama isin ifiifuu rarraafamtee jirtan jaanii laani maaltu jira gaafa ispoortii baradhu sin jeessan silaa baratte gaafa isaan kaballaa akkanasi dhufan xiqqishu akkanuma gajjatta jira jalaa saatte jechuudha gaafa inni miilaan si dhawee xiqqishuma jalaa akkas jetta bakka samii irratti hafa qaallacha jechuudha si qabullee hin danda'u dhawuu qofaa miti bar maarshaaliin nama dhawuu qofaa miti nama jalaa shawwatuuf illee bireedaa ture jechuudha amma haa ta'u tunis tanaa taanis ganaadhaaf akkam yaadde duba muniira Umar raa mazagabtu. laala ana maraalta dursaniin beekaa beete tadhiiti jedhu mucaa saniin beekara maarchaarii gaafa keenya edaa amma yooyitee dhufte gurbaan giseen jala akkana jejalumaan itti ol kanne giseen duraa kara itti facciidha cinaachu maqaan hin nakkanne waalichi miilli isaa sibiila qaba haqaama guddaa sana akkasitti dhahee barbadeessa wallahi barbadeessee jirti fuula duraa funyaan irraa sibiila qabdi bar magaalaa keessa kophee sibiilaa uffatee deemu jira kun ወይ ዛት መራቱዳ ኢትዮጵያን በተናፍ በር ኢትዮጵያን ለቢሶ ደተና ቢበት ሙዲ ለትንቀበቲና ዱኩባ والله مودي سكبتان جر يا بران ጊዜን ሃሶ መخያ ከነ والله بالله munira ata munira bara kharmanutti mujirtu khanu tigaraasi khanu khana qabla khaysa goota mudinu qabatu jirta sisawu inna bo qaba wallahi billahi azuman qoflutin duwan ጊዜ አደል ሙኒራ ተነ ወዲን ቀብሶኒ ዋን ፍድነ ታቱ በሪ yaa munira ati narra guddoo taatullee bar qabsoon bar hiriyaan gootee jirti bar qabsoon wallahi miti meeqa haadha qabsooti yaade akkamitti naan sitti qoosame amma no wattaadarri aan magaalaa keessa akkami kophee fuula duraa fi duubaan sibiilaan deeme Itoophiyaan kanaaf garuu bara meeqa keessa jirti isa Itoophiyaan bara 2017 kabajuu jirti mi addunyaan bara meeqa keessa jirti kanaaf iraan addunyaan sibiila ka uffattu bika waraanatti kuno kaan immoo magaalaa eerpoortii keessa fatti sibiila uffatee deeme jechuudha. Hin barbadeessee muniraati jee wallaahi. yaa maayike cinaan tokko kun amma nan dalagu yaa buna dhiisme wallaahi Munira dubni akhamas geessinu.
Akame isanu masani nagay say walle khus khasari suwa dawa ka jello namara amre Hai. kuno anu dufes guys akan dawo da jirta Koi me ankanin jebo mani tuma hospital sigesan. wallahi isa polisa nagay say wallahi wa billahi gize nagay sanu nagarer ikmo gubba atimal balle temanete aliti mana migrationa ti wajju wallo le situ na yame aha mata kamale do jolum ta Hai duba. لا يفدا وري خجيبه جتن اما وري ريدا واجرتن وري ميغريشنا كيسه جرتن بكين الاتقاب دخانينا قبل ميغريشنا كتنا هيدن غنت قري كنو فيت مغير عليك ميغريشن كيسه دبيو غو دسنديسا والله ربي سباسه يا ربي سباسه من ميغريشن متا ديما اكاي بربادي يا متا Wai haso itu kai me wabbale sakhiya malta ta afitattu. Magala asha gote bar. gabuzi ni dubbi dere sai jira mama jamali gabuzi Mama Jamal ati fifu ni raramte jani mi. Ifi ne ati fifu ni raramte jani bar. Akka jette bar refu iti fifu raramte sinjette bar. wi rajin daral lak inni rarafamne inni walli safanya abdisho amma sotay sati please Oi duba inni rarafamne duba refu tan mani bakka jette refa inni rarafamini amura. barak ati fifu bari naatu sarra jabdu ataka kaysan jirtu yechu hayani awaan romo da jamu sinta lusati Ya oro dhaggeeffadhu yaa Muniiraati anama rakkoon hin jiru amma ati garuu haalaan si dhukkube ofii nama daanii ofii hospitaala nama geessu kun araada aadaa kan si dhiyeessuun akkam inni nan geessine inni takkitti waliin na cabsatti ulaana cufee na biraa kute achi keessatti gizee gaggabe zabanyaan iyyeeti uummata poolisii biraa gurguddaa natti yaame isaantu na geesse hay ati ndee hin gaggabdee gaggabu maali ija adiin ol garagalchee lubbu Jadi gonjo sinno ini si kolla fe mane. Wallahi kuni akka master marshali to kotti ani master abete marshalitti akka master umma khiyati sideo sonde si kolla fe ari. Ino no kolla fe chinna banani. Ti bananga. Ini gonjo. Ini kolla radium nanti. Wallahi ya baki namni anjaba sai agatta wallahi na ko baci sini da dukuba wallahi ba kan bana baramma kuni iti chandani yaddani qaamni Muniira jechuun gidangidi da Muniira gidangidi jechuun demo yaw qaama keenya aqwami bireeda qabdi jechuun sini gale nama yoo dhoytelle ifi dhaamtu malee kanamni dhaa amma yoo isini dhaaje harkuma khiyaa caba jechuun yoo martial artii fayyadame malee sini gale yoo martial artii fayyadame maybe ol kaasee nakakasi maikiye enyu dawwale dhiiru mee dhaabbun dawwalalla nakakasi miskina yaabo daabo baabbilee geereeti takka tawallistu san mana akamattiin dhufee silaalattee kanna dhoyti wallaahi jalaan kaasaa carjee gaati Tuppanne baraan kuma jiraatu. hello Oye, oo daaboyye maal sinje? itti dawwaleeti xiqqisho booda biiziidha naan jee Walgeelaan direge? wal geerraan jira xiqqisho booda naasii dawwala naan jee Kaantii baalleettiin bilbilete? Hajjus gaarka. Namicha san wayi beekare? Eenyu agartee? ni beeka kana dhiita sirrittiin beeka sirrittiin miila bakka na dhiiteen hundaan itti hima Bakka akka seenitiin hime? Min dhufaa anis min dhufaa? ayyee Ibil isaa booda waltajjii ragguu beekamal. tole daabootiyya mangistiitiyya ayyee tole Muniira nama Istiifaan dhiifama yaa guys. ayyee asitiyya Oromoon tana malee Oromoon takkana siirifattu malee takka maa qixxeessee si qofalchiiftutu nama Ani bara akka dhukkubni sitti hin dhagahamne bara kaalchoo fi bitaachuun si dhee mikaalichi akkasitti hin dhagahamne bara. bitaachiin naree laala amma xiqqaa bakka lallaaftu Ani bara kan si koofalsee akka dhukkubni sitti hin dhagahamne fi bara dubayyaa ni boonyaatu baamu.
Nana gay sila garam hila kana fi gara duita kana gamana sila na dite wayya cinacha na dite dan la fe ko cinacha na dite sagale shorba fakat sanenyu baadesi ana khae ni hina ni wallahi munira akka sagale keetetti ya maki oromo munira dage duba dage amma yechun wallahi bika shukuma mana dage yo iga fasi qabate boda bredamti koba mal guradu ha gam tilal kenya tolcha jirra gabbas tol fada alaba mata qisni wallahi tol fatu qabtan tol facha duguma bar tol facha jira nutu biyatane jira Niram berna so isi su berbadian ni biasa nagal tiari wai ya maki wallahi sirra ka etin jira mani tinjira ida na bulchani tingu jela maida ole marfe ya maki ida wallahi dan jira guyala inshallah khair mani fo menu madisi wallahi kina chubi yakun juru sadafi matna takti kana ibdura na digitan tilal badalak la fanna goreni hanjama bakka shurta saudi sayedin o sen mane den nan sen uje harakata gore bete insanu o guju takti bakka ibdura na de waya munira minishas mo polisi mo wataddar man sude makalakya sude فورس ما بان ورمو دبتونا ده والله يا ورمو ما نمو خفرش سمي قام قدام منيرة تنزبطني لفقو في زي تشمبر بتام كبار ترارارو حفتو نيسينا نقول جيسي دقيقة مجرد نيسينا دي سيني والله ومي فرع باسيس ليه مو خو مساني سري ربي خارقا سدادو والله خو مساني نكرن نياك نقول انا جيزي خنا عقبنا جيسي نقبان كبو والله مشتصفى منا عكما ما هو بلد نمو خفرشتا يا ربي ومي والله يجي يا لم يدم تدوبا اصلي قابل اصلي كوبا كبا اصلي من هيدا قيسه سنتين من اتبر رئيس من مشتصفى حكمه قيسه جيسه ورمونا كوبلايت مو منيره كوبلايت امبر غافيو نما غافدو نكوب لجرن انا تو نسينا جي دوبا حتى يا منيره تينا جيزي نما دو في مناخ ما نما جيسو نستكم غرو يسان كلس اماني والبراغ بني غاري دو من خاي نكوني منيره تقبل لجري منيره ويني منيره انا دو مالي رتسدان سلام مالي سدان يا ابو تيشرتي خي وفنو لا تدو حالم مدمتي ما كي من جمامي والله وبالله والله من جمامي تبراتي بركب سويت اورمو تبر حياتي دامو جچون براكنتي من خي يزبط اميت بدنا بر عندي بتاسبي نو اتبر نچون والله اسمه لغاتي بر انا هاسو مخياتو اي دون نو ناغر دغي اني امدور دبچاتين تريبيتا باسبورتين بافدغيتين قرشي كومدي دميشن باج توكاي خغيا لما نامراجين تخني ماشي كريشن ايتوبيا جچو akanu manna laalte tuma ati oromo miti ati etopiani miti ati somale da jette qaliti rafa na mammasite waraka barresite addis ababa tenergite addis ababa allako safana mara qarayembe ko fana mara kana wada barresani be ati mo ergata kazabbatam de boda addis ababa yechelte finfinne jegata ega sidani fu bikasi gani trakon injuruti finfinne jay mali munira wallahi billahi finfinne ay munira isaka finfinne ergite takayyar wani kazabatu je qalichi lakko sakuta sagal geisi nan jette lakko sakuta sagal ogan geisi tufime lakko sakuta sagal ogan geisi laale tuma ati somale da nanje somale sku basi barresani lakki ani oromo isa oromo akana biyakana tole ogutor bata yaran biyi ya bijitu na de biste maiki wa wolu magalati dage pada oromo ogutor bande be tayaran waraka yenin geise matawaga yenin geise waraka enyum manin geise matawaga da be baketi fit yenana na ra banka bunar radu wani injel du hada haye waraka bule yanke ti matawaga sare fit obule yanki yasnar radu wani kaboro bule yenis duguma wallahi anutti anjamta achumatu natifiga na kamini do anjeta nundi kamito ni do anga wallahi haye ga do waraka do abi yerra fit jar achi ta yara gore dina malle bi yedde be waraka itimatin ti hundi dute fide fi du fe finne geise gutor bacina de bisaniti itta khantiba magala ta nyati bilbileti wallahi khantiba ndu biseni jebu waraka barraisani na khanani
Baati afurguutu jechuun baasaboora qarshii 25,000 guyyaa lama fudhatte jedhanii. Achi waggoon as fidu narraa fuuteetu hiji kan zinaa jette kallitti namaara. Lammata niin deebi'ee lammata siyaamu malee asitti hin deebiin naan jette. Kalee amma gizeen dhaqu okkoo mattaachi hin deenaan jette. Aawo maaltu as fide dhufee gaa waggoon juhulaa takkitti kan na darbitetti alabba talaga na goote ulaa. Awooti yaa baniiti waraqaan as kan qofa doosee naaga kan numaan jeen. Daqiiqa 5 poolisa na yaamte anumaa achi dhaabbattee isii wajjin mugutu jirtu poolisni dhufee qab na godhe mana hidhaati. Sigalteen batakkitti kanan na dhiitanitti akkana afaan kiyyaan lafa na dirsiisanii sa'aa ganama sa'aa 8 gaggabeetiin galgala sa'aa 2tti mana hakimaa keessatti ni farke isaan tuna geesse mana hakimaa waan si ajaa'ibu kiniina kiisha takka guutuu gartee dhawaarraa uleerraa jechuudha. Maaltu si boorisiisa? Fayyaa qabu uummata kun godha. Qaalitti waan akkaniin jiru. Qaalicha moo qaalitti si dhiitee si gaggabsee rabbis daallu. Qaalitti na kabaltee namtichi na dhiite. Qaali. Wallahi. Jaarsaaf jaartidha jarattiin. Naan galu wallahi akkatti yaamtee dafee dhufetti akkasi. Ati yoo duba waa takka itti nuti haala akkasumatti dhaabbattee gizidhaan waa takka hin dubbanne. Habibti diga nama utaaluu fi nama tummuu fi nama biraa dhorkuun biyya alaa keessa jirti. Kilmaa takka baafnaan afaan kee olis dabee jira. Habibti wanni akkasii isa jirti. Baga yaaboo silaa yaaboo wayii qaalittiin taa ajaa'ibaa ta'e kam hayi baalagee na wallahi rabbi si araaramu maal jennaan duba. Aboo rabbiin sin agarsiisu qoflaa warra qofaltanis. Wallahi an garuu nama aarsa dubartiin amma dhiirtillee yoo si dhooyte beeytanii dubartiin dhiiroon yoo taatee nama tumtee nama aarsti bara. Ani namni afaan biraa haasawaa yoo na dhee natti dhagamu afaan Oromoo haasawaa yoo na dhagee nama xiyyatee dhiiga xiyyatee afaan Oromoo haasawaa zimbayidii amaarii natti ergee gisee Oromoo na dhooytu hedduu natti dhagama beektaa. Itoophiyaa keessatti barin jiru wanti akkasii miidiyuma kana erguma Itoophiyaa maaltu jira namitanii erguma biyyaa baatanii bakka Oromummaa keessan biyya teessan lafa teessan eenyummaa keessan jaalattan. Sinigalee amma biyya tana gaafa jirtu Oromooti yemnaam jette warri biyya alaa jiru kunii fi warri bakka Itoophiyaa irraa bahee kun hundinuu waa'ee Oromummaa isaati waa'ee biyya isaa bakka jechuun biyya namaatti akka ta'an waan beeknu biyya teenya jaalanna. Warri biyya jiru garuu waan akkasiin beeku kanatti amana laala kanatti kana kaninaa fi Oromoo taatee maal taatee hin beeku si achuma ziggixa si godha jechuudha. Wallahi akkiniin yeroo gabaatee hin jiraatu. Itoophiyaa keessatti maallaqa Oromummaa maarree ምናምን hin jiru wanti akkasiin dalagu Itoophiyaa keessa maallaqa ofaa dalagu dhuguma walitti himna bara. Laal akkiniin jeen yaa obboleessa kiyya afaan Oromoo bareedaa kana haasawaati amma akkana tati achi gubbaa na gad darbitee ilaala fatana lafaan na dhooytee harkuma keetiin na ol kaaftee maas ibdura akkana na dhiituun kee kun afaan Oromootiin haasawaa mee maalii yennaa yeni Oromoo affeella addunyaa naan jiyoo barbaadde hujiitii yaanii naa kan dhitaa maallaqa kana naan jee kam wallahi waasiin kan nu dhugaa hin jee digaltee moo hujiitii yaa siimee bar bakka wanti akkasii bar bilaal amma bayte Oromoon biyyaa baate tuni bakka biyya isiitiisis mee namni waa qarqaaru eessa jira namni qarqaarsa guuruus ta'e qarqaaruus ta'e eessa jira biyya namaa jira bara Itoophiyaa taa'ee ustaazota keenya faa namoota nuti kabajnu namoota guddaa yoo ta'e malee bara namoota miidiyaa irratti bebeekaman malee yoo ta'e bara namni wal qarqaaru hin jiru bara maaliif jennaan biyya namaa gaafa dhayte eenyummaalummaan biyya teetii fi namni biyya kee kun garaa si balleessa si galee garuu biyya keessatti immoo namni keenya waliif rifatu akkasitti. Rifachuu waliin haasuun silaa jiraata galii bilisoomna. Amma duba paaspoortii harkatte. Paaspoortiin harkanne paaspoortii dhabeeti miilaanin asiin karaa argeessaa kana gaddeemee asiin basaasoon karee bishaan karee bakka rabbiin duraan na deebisee fedhu baaratti isaatu deema malee biyya tana keessa. Amma akkasii miti paaspoortii bari amma ati koo inaan gadde paaspoortii baafa'ee hin qabdu duraan. Paaspoortiin qabu duraane. Paaspoortuma Itoophiyaatu hin qabdu. Kan baafannee bananaa xiqqootiin deeme biyya tana keessa. Dhaggeeffadhu nama sii baasuu jiran ni jira ijoolleeni. Maallaqaan baafama baraati jechuun ni jiran. Maallaqaan baafamaa miti bar maallaqaan baafamaa miti bar 25,000 dirqaa kafaleetiin 25,000 gubboo kafalee 50,000. Dhabee olii gadi deemee bakka meeqa dhaqee 250 baasee tokko fitee si jaa.
ati Oromoo miti, ati Itoophiyaa miti, ati Somaaleedha naan jaaniin si jedhe. Kun akkan siin jedhe gibir Itoophiyaa keessatti maaltu jira ni beektaa? Amma tujjaara ta'uu kan kee kana sin beekan beekte. Amma ati feemas ta'uu kan kee tujjaara ta'uu kan kee sin beekan. Amma sila akkasii si beekanii wanti sidhaan namni hin jiru siif kabajanii maal siin jedhan dhuguma bar. Amma ijoolleen ni jirti waan ta'eef ijoolleen ni jirti ijoolleen aan beeku ni jirti amma dura paaspoortii namaaf gaafadheetiin ijoolleen namaaf dheeyxee qarshii kan guyyaa takkatti guyyaa sadiitti sii ba'uu jira qarshii 100 20 30 as chokkaayii ja'anii habaasantu jira jechuudha. Nama sanii ijoollee feemasoota Itoophiyaa kana ijoollee waliin deemaniiti baasanii maallaqaan Itoophiyaa keessatti maallaqa qabaannaa wanti sidhaaniif wanti si jaaniif hin jiru bakka akka wal beekanitti wal hojjechiisa jechuudha. Siigalee akkasitti jechuudha waan akkasitti arkeef. Sanifuu ijoollee siifin kana nambaranii beeytaatu asirratti dubbachuu waan hin barbaanneef.